Abdurrahim, Bapak Abdul Hadi, Ibu Kanima, Ibu Kasminten, Ibu Musrifah, Ibu Lili, Bapak Siddiq, Bapak Muhasik, Bapak Hasan Bisri, Abdul Usman, Abdul Rahim, Muhammad Yusuf Ananda, Muhammad Nurzaini, Ibu Khafifah, Ibu Musana, Ibu Salihah, Ibu Ina Zuraida, Ibu Nur Hayatin, Ibu Siti Maimunah, Ibu Udhiyah, Ibu Sri Purwaningsi, wa khususan Bapak Misri, Bapak Haji Darman, Bapak Durrahim, Ibu Kasyati, Haja Baya, Ibu Naning, Adik Hulyati, Adik Mutia, wa khususan Bapak Misra, Bapak Mulyono, Bapak Budianto, Bapak Burham, Bapak Dalim, Ibu Baitun, Bapak Saritamu, Bapak Alim, Bapak Mahfud, Ibu Halimah, Ibu Misna, Mbak Sulastri, Bapak Mutalib, Bapak Ma'ruf, Ibu Kasyani, wa khususan Haji Ibrahim, Haji Kamsir, Haja Musyarofa, Haja Khadijah, Haja Nur Aini, Ibu Fatimah, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Kiai Basori Alwi, Bapak Sambali, Bapak Serani, Bapak Sukril, Bapak Sukman, Bapak Munasik, Bapak Hafid, Ustadz Maskur Alwi, Bapak Said, Bapak Yamin, Bapak Tari, Ibu Subia, Ibu Sania, Ibu Subini, Ibu Jaima, Ibu Nur Srifa, Ibu Kiana, Ibu Tosima, Bapak Saim, Bapak Salim, Bapak Kandek, Bapak Nurali, Anak Hasan Husain, Ibu Riyama, Ibu Ningpi, Ibu Riyatun, Ibu Sabura, Ibu Muslimah, Ibu Kartini, wa khususan Bapak Mahfud, Bapak Syafi'i, Bapak Paiman, Mbok Wahida, Ibu Safalin, Mbah Salmah, Bayatnan, Mbok Manira, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intama ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan Kiai Haji Murtaji, Kiai Khalil, Bapak Maulud, Bapak Arum, Mbok Tami, Mbok Raumi, Mbok Adminah, Mbok Satama, Ibu Musri'ah, Bapak Mujib, Bapak Sukarman, Bapak Huri, Bapak Hadari, Bapak Yunus, Ibu Mujna, Ibu Sri Lestari, Ibu Supi, Ibu Rida, Kuswa Arinda, Ibu Sri Irawati, wa khususan Bapak Saifi, Bapak Arjo, Bapak Abdul Karim, Bapak Haryono, Yai Taslim Samin, Ananda Beri, Ibu Sudina, Ibu Dawama, Ibu Yasufa, Mbok Karatun, Mbah Anjar, wa khususan Haji Afandi, Haja Halimah, Mbah Arum, Mbah Rois, Mbah Beiyah, Mbah Mulia, Mbah Saleha, Mbah Yakub, Bapak Dasir, Bapak Ramelan, Ibu Darti Tawali, Ibu Patun, Ibu Asni, Ibu Astina Watia, Bapak Maridin, Bapak Kiman, Bapak Ahmad, Bapak Karso, Mbah Kusen, Ibu Syarafah, Ibu Kasmi, Adik Baitun, wa khususan li arwahi Bapak Rianto, Bapak Ridwan, Bapak Miskun, Bapak Supatman, Bapak Tamu, Bapak Mujari, Ibu Mistiani,
Ibu Riami, Ibu Patuki, Ibu Kasiari, Ibu Hariyati, Muhammad Zaidan Akbar, wa khususon Bapak Siman, Mas Yudi Kusnanto, adik Nanik Purwanti, Ibu Saroja, Ibu Saja, Ibu Saroja, Ibu Katama, Ibu Siti, wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa manin tamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li arwahi Bapak Purnomo Haji Muhammad Imam Fadli, Bapak Sutomo, Bapak Sambang, Bapak Trisman, Ibu Suwati, Ibu Tawiyah, adik Lili Lutfia, Bapak Andi Arianto, Bapak Marwoto, Bapak Asmui, Bapak Sakiman, Bapak Suyitno, Yai Sadli, Yai Raiman, Ibu Pawan, Ibu Safiya, Ibu Nurhayati, Ibu Suyati, Ibu Sunifa, Ibu Tayyibah, Mbok Wasi'ah, wa khususan Bapak Sidik, Bapak Lasmo, Bapak Warjo, Bapak Anwar Sanusi, Bapak Atim, Bapak Guntoro, Bapak Tarib, Bapak Ronggo Cemani, Ibu Lasmini, Ibu Taslima, Ibu Saifah, Ibu Jumaiyah, Ibu Suwarti, Ibu Riana, Ibu Sumiati, Ibu Sukati, wa khususan Bapak Sujono, Bapak Kabul, Bapak Sukirno, Bapak Matrowi, Bapak Soleh, Bapak Dermo, Bapak Mansur, Bapak Kusnan, Bapak Manan, Bapak Warjo, Bapak Tasrib, Ibu Sakina, Ibu Baria, Ibu Rubina, Ibu Saniba, Ibu Subia, Ibu Satena, Ibu Gina, Ibu Dia, Mbak Kasmira, wa khususan li arwahi Bapak Juryono, Bapak Suparman, Bapak Yusuf, Bapak Ahmad Junaidi, Bapak Abdul Kafi, Bapak Asnan, Bapak Asfari, Mbak Sardi, Mbak Mahlar, Ibu Sutiana, Mbak Kapsah, Mbak Asifani, wa khususan li arwahi Haji Mustaji Usman Afandi, Misbahul Arifin, Haji Anwar Tohari, Bapak Loso, Bapak Nur Alim, Ibu Hindun, Bapak Ngatalim, Haja Munifah, Haji Ilyas, Haja Maimunah, Haja Khadijah, wa khususan li arwahi Bapak Kasdanun, Bapak Bronto, Bapak Atmari, Bapak Sayin, Bapak Atim Bukri, Bapak Barido, Bapak Saihu, Ibu Ulfa, Ibu Ayu Hatiningsi, Mbah Nur, Ibu Siyamah, Ibu Tarsia, Ibu Jamah, Ibu Kasiatin, Ibu Tiana, Ibu Ayu Hatiningsi, Ibu Aminah, Ibu Semi, Ibu Anissa, Ibu Indah Lestari, wa usulihim wa furuhim wa qarabatihim wa manin tamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan li jami'i arwahi Bapak Atim Effendi, Bapak Baiman, Bapak Parto, Bapak Zainul Abidin, Bapak Safi'in Nur, Bapak Nur Rahim, Bapak Hasnawi, Ibu Fatihah, Ibu Rubiah, Ibu Fatimah, Ibu Khadijah, Ibu Nurifa, Ibu Warinten, Ibu Tawiyah, Ibu Nurbaiti, wa khususan li jami'i arwahi Bapak Soleh, Bapak Buari, Bapak Imam, Bapak Mulyono, Bapak Rohin, Ibu Atin, Ibu Suhartini, Ibu Miatun, Ibu Siti Romla, Ibu Nasiati, wa khususan li arwahi Bapak Salim, Ibu Nasia, ya Haji Soleh, Mbah Sria,
Mbah Denok, Mbah Tosari, wa khususan li arwahi Bapak Selamat, Bapak Haji Abdullah, Bapak Sofroi, Bapak Abdurrahim, Bapak Muhammad Rifai, Bapak Nur Wahyu Hidayat, Bapak Hasan, Bapak Ismail, Ibu Lasmina, Ibu Nurul Aini, Ibu Salihah, wa khususan li arwahi Bapak Yasin, Bapak Sanubari, Bapak Saiful, Bapak Mulyati, Haji Jamaluddin, Mbah Sardi, Mbah Baini, Mbah Yasri, Ibu Sawiyah, Ibu Poniah, Ibu Habsah, anak Yasmi, Ibu Saturi, wa khususan li arwahi Bapak Mu'alim, Ibu Mariati, Mbah Karni, Mbok Tarmi, wa khususan li arwahi Bapak Hamim, Bapak Saman, Ibu Riyati, wa khususan Bapak Ali Wafa, Bapak Haji Muhammad Thohir, wa khususan Bapak Sudarsono, Bapak Ngadiman, Bapak Ngawi, Bapak Ismail, Ibu Tama, Ibu Hasanah, Ibu Solihah, Ibu Hasan, Bapak Hasan, Bapak Ahmad, Bapak Mukani, Bapak Ngadiman, Bapak Katami, Ibu Miskana, Ibu Kasmina, Ibu Sofiyatun, Ibu Paina, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan li jami'i arwahi Bapak Subaweh, Bapak Jamil, Bapak Salihin, Bapak Jiman Subroto, Bapak Safari, Bapak Yunus Nugroho, Ibu Siti Hamsiah, Ibu Juariah, Ibu Suwarni, Mbah Ya, wa khususan li arwahi Ibu Suhaya, Bapak Karim, Bapak Saim, Haji Dul Habi sekalian, Haji Barnawi sekalian, Bapak Ali sekalian, Bapak Mislar, Bapak Sugiono, Bapak Supriyadi, wa khususan li jami arwahi Ibu Maryam binti Hasan Surati, Aba Sahbudin, Muhammad Iqbal, Akwar Ali, Ibu Mudrikah, Mbah Kaltum, Mbah Pairan, Abah Soleh Sukardi, wa khususan li arwahi Bapak Sakur, Bapak Bai, Bapak Wakilan, Bapak Hateman, Bapak Tolik, Bapak Wahab, Bapak Toha, Bapak Abbas, Bapak Muslihah, Bapak Uripan, Bapak Ahmad, Bapak Hasan, Bapak Mukani, Bapak Katam, Ibu Kasmina, Ibu Miskana, Ibu Sofia, Ibu Paina, wa khususan li arwahi Haji Umar Fatoni, Haja Isti, Haji Ahmad Suhana, Haji Muhammad Hamim Husni, Bapak Awis sekalian, Bapak Laksa sekalian, Bapak Marso Suratno sekalian, Bapak Rosidi Said sekalian, Bapak Abdul Aziz, Bapak Miskat, Ibu Siti Bawon, Ibu Husnul Khotimah, wa khususan li arwahi Bapak Taslim, Bapak Sampur, Bapak Tawali, Mbak Kasran, Mbak Basirun, Ibu Tasni, Ibu Astina, Ibu Asmi, Mbak Patun, Mbak Kasmina, Mbak Ruci, Adik Aziz Muslik, Ibu Ninten, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan Bapak Ahmad Mujib, Bapak Suyitno, Yai Wahid, Yai Raib, Ibu Sunifah, Maksa, Mak Pawan, Mbah Darsono, Anak Sifa, Bapak Maksum, Muhammad Gatot Kurniawan, Mbah Haji Misri Sauda,
Bapak Salim Mbah Siti Maria, Bapak Dolaman, wa khususon Bapak Dirun Ibu Kartima, Bapak Puyo, Kasia Kacung, Ibu Kaliyah, Gira Tupi, Haji Yahmo, Haja Kasiatun, Haja Kaya, Haja Siti Muawana, Bapak Yasir, Ibu Suparti, Bapak Sukeni, Mbah Ronggo Lembu Cemani, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Hamid, Kiai Haji Agus Khodori, Bapak Karamin, Bapak Supaat, Ibu Kayumi, Bapak Saroni, wa khususon li arwahi Bapak Subagio, Bapak Haji Hasan Basri, Mbah Haja Salama, Ibu Suparmi, Ibu Musyarofa, wa khususon li arwahi Bapak Alwi, Ibu Tarmi, Bapak Jasto, Ibu Zainab, Bapak Muhtar, Bapak Tohir, Ibu Kalima, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan li ruhi li arwahi Bapak Simun, Bapak wa khususan almarhumah Ibu Mudrikah, almarhum Bapak Bukhari, almarhum Ibu Tamuna, almarhumah Ibu Tamuna, almarhumah Ibu Maria, almarhum Adi Ahmad, almarhum Bapak Kasmari, almarhum Bapak Wiyono, almarhumah Ibu Nani, almarhumah Paman Gaib, wa usulihim wa furu'ihim, wa khususan Bapak Giman, Bapak Maridin, Bapak Ahmad, Pak Demat, Bapak Karso, Bapak Haji Samani, Bapak Husain, Ibu Syarofah, Ibu Kasmi, Ibu Timbruk, Adik Baitun, wa usulihim wa furu'ihim wa qarabatihim wa man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan Mbah Mardiah, Mbah Jailani, Buyut Haji Hasan, Bapak Maskab, Bapak Rosad, Mbah Khalifah, Bapak Legiman, anak Amrullah, anak Andi Firmansyah, wa khususan li jami'i amwatina wa amwatikum wa amwatil hadirin wa liqada'i hajatina wa hajatikum min khairanid dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا قوم يظلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسدا على العباد يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ونتم من لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن واصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكتب الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذرك حيا ويحيك قول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأرض نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حي محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم سبحان والحمد لله لا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين المؤمن عليكم لهم الفاتحة Kula suwun dumateng bapak-bapak ingkang wonten teng Jawi katuran pinarak monggo teng musala tasik longgar. Sing teng ajeng niki monggo katuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'd. Hadrat al-aizza al-ajilla al-kurama para alim ulama ingkang kaula mulyaken wa bil khusus Al-Habib Muhammad bin Abdullah As-Segaf saking Bangil ingkang kaula mulyaken lan ingkang hadir teng majelis menika ingkang kaula mulyakaken inggih menika Ki Haji Suhairi Badrus saking Pandaan ingkang kaula mulyakaken kalian sedaya para asatid ingkang hadir wonten teng nggone majelis taklim PTT Al-Fiqhiyah menika ingkang kaula mulyakaken sedaya undangan sedaya jamaah tanggi-tanggi lan derek-derek lan sedaya niki mawon hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah muji syukur dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing enjing menika kita sedaya saged hadir wonten teng nggone majelis PTT menika dalam rangka inggih menika peringatan haul saking Kiai Haji Munib bin Kiai Haji Abdul Karim kalian Sayyidil Walid Ustaz Fazlin Al-Hajj kalian sedaya almarhumin almarhumat saking para jamaah PTT lan muhibbin PTT mugi-mugi rangkaian acara menika dari awal sampai akhir mangke sedaya kesainan ingkang kita lampahi dipun trami dening Gusti Allah lan dadi sebabe almarhumin almarhumat kita sedaya ingkang wonten teng gone alam barzah angsal nikmat kubur-kubure dados raudhah min riyadil jinan. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mugi-mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisar lil waqt sedaya ingkang hadir ingkang kaula mulyakaken
rangkaian acara wonten tenggoni mantun subuh menika inggih menika pembacaan almarhumin almarhumat mantun ngoten disusul kelawan waosan yasin lan kalimah thayyibah lan alhamdulillah sampun kita waos sareng-sareng. Mugi-mugi dipun kabulaken dening Gusti Allah sedaya hajat kita sedaya lan hajate sedaya sing hadir kalian tanggi-tanggi lan derek-derek. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyakaken, saderenge mauidhatul hasanah dipun aturaken dening Habib Muhammad bin Abdullah Segaf. Kula matur dumateng panjenengan sedaya, matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya atas kehadiran panjenengan sedaya, atas partisipasi panjenengan sedaya tenggone majelis maupun tenggone madrasah lan TPQ, baik niku berupa nopo kemawon ingkang sampun diaturaken tenggone majelis. Kula selaku khadim majelis ngaturaken jazakumullah ahsanal jaza. Mugi-mugi balesane Gusti Allah kesaenan wonten tenggone donya dumugi mangke wonten tenggone akhirat. Lan kula nyuwun agungipun pangapunten mewakili sedaya jamaah dumateng undangan terutami dumateng para guru, dumateng Habib Muhammad kalian Kiai Zuhairi Badrus kalian sedaya kemawon menawi kula kalian jamaah anggene hormat dumateng para guru kalian undangan menika wonten kekirangane baik niku secara penghormatan maupun jamuan, mewakili sedaya para jamaah nyuwun agungipun pangapunten. Lan atas nama pribadi nyuwun agungipun pangapunten dumateng sedaya sing hadir menawi wonten kelepatan anggene kula matur lan kekirangan tenggone lintune kemawon kula nyuwun agungipun pangapunten. Sing paling akhir pangestuni dumateng para guru bahasanya madrasah menika majelis menika setiap hari ini niku menawi mantun maghrib ngantos mangke jam 8 niku wonten TPQ kalih Madin sesuai arahan saking Kiai Haji Zuhairi Badrus wonten tenggone pengaosan usahakno lek mari maghrib iku ngaji koyok tradisine wong zaman biyen niki alhamdulillah tenggone madrasah menika TPQ-ne kalih Madine ngantos napa jenenge sak mangke inggih menika mulai mantun maghrib ngantos jam 8. Mantun ngoten ahad enjing wonten PTT Al-Fiqhiyah menika pengaosan ingkang dipun gagas dening Sayyidil Walid. Alhamdulillah ngantos sak mangke pangestune sedaya sing hadir mugi-mugi jariyah Sayyidil Walid menika terus ngalir ing akhire dados kesaenan kagem piyambake lan kagem jamaah sedaya kemawon baik niku sing sampun gesang baik niku sing sampun sedo maupun sing tasik gesang mugi-mugi niki dadi sababe kita sedaya sedhithikake paham ilmu agama. Ing akhire mboten wonten malih ketika Ibnu Adam meninggal dunia mboten wonten malih ingkang tertinggal kecuali 3 diantarane nggih menika ilmu yuga lan sedekah jariyah. Lah niki jariyah panjenengan sedaya baik tenggone madrasah TPQ maupun tenggone majelis. Kula matur nuwun sanget dumateng sedaya kemawon nyuwun agungipun pangapunten. Saking kaula hakadha minni akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saklajengipun inggih menika mauidhatul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening Habib Muhammad bin Abdullah Segaf saking Beji Bangil lan mangke dipun tutup kalian doa wahbah dening Ki Haji Zuhairi Badrus saking Pandaan. Dumateng beliau waqt wal makan tafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لعلي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد النبي المختار سيد الخلائق والبشر وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار وعلى جميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين من أول يوم إلى يوم البعث في المحشر أما بعد. Ingkang kula mulyakaken para kiai lan para asatid, wabil khusus Kiai Haji Suhairi Badrus serta juga sahibul majlis akhina fillah Al Ustadz Zainal serta juga para sesepuh pejabat pemerintah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kula lan panjenengan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat wal afiat sehingga bisa hadir di dalam peringatan haul Kiai Haji Munif bin Abdul Karim serta juga haul Kiai Haji Khazin Saleh. Mudah-mudahan dapat barakah beliau. Para hadirin wal hadirat, menungso niki lek wis duwe ilmu saged diambil manfaat ilmunya. Manusia ini akan menjadi sangat berharga lek ono manfaati. Tambah gede manfaati, tambah besar nilainya. Jangan saja manusia barang niku lek manfaate besar maka akan mahal barang tersebut. Manusia itu kalau bermanfaat maka manusia tadi akan mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kita hauli Kiai Haji Munif bin Abdul Karim dan juga Kiai Haji Khazin Saleh manfaat ilmu ini. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah berjalan, bukan saja berjalan, tambah berkembang. Dari majelis yang tadi disebutkan oleh Al Ustadz Zainal, Minggu Ahad pagi majelis PTT Al-Fiqhiyah yang ditaksis, yang dirintis oleh beliau almarhum Kiai Haji Khazin Saleh bisa dirasakan sampai sekarang. Mudah-mudahan terus istiqomah. Karena sing jenenge manfaat itu akan dapat terus bisa dirasakan walaupun yang mentaksis mendirikan telah meninggal dunia. Manusia ini hidup ketika meninggal dunia yang paling afdal meninggalkan manfaat kanggo agamoni. Nggih napa mboten? Kalau yang namanya dunianya, hartanya tidak akan mengikutinya di alam kubur. Tapi kalau yang namanya manfaat bisa dirasakan, namanya terus harum. Enten tiang tanggelet beb
Ya napa lek seumpama manfaat niku tapi kula mboten termasuk tiang sing duwe ilmu. Saya bukan ustadz, saya bukan kiai. Apakah bisa manfaat? Bisa, tadi sudah disebutkan di dalam hadisnya. Sing jenenge amalan Bani Adam terputus ketika meninggal dunia, kecuali 3 perkara yang kita ketahui termasuk ilmu yang manfaat. Oh, mboten duwe ilmu nopo sodakohnya. Kadang-kadang sampean lek nang masjid niki sodakoe fulan wis di kuburan. Oh niki bangunane fulan wis di kuburan. Manfaatnya terus. Ini yang dinamakan manfaat sampai hari kiamat. Para hadirin wal hadirat, pernah disebutkan di dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Di kitab tersebut diriwayatkan anna rajulan min Bani Israel, bahwasannya ada pemuda dari Bani Israel, jama'a samanina tabutan minal ilmi, mengumpulkan 80 peti dari ilmu. Tapi kowe sakniki niku kitabe niku kuatah. Berapa peti? 80. Sampeyan lah seumpama berangkat teng griyane ustad mungkin melihat pirang lemari tok kitabe. Iki peti sing gede 80 dari ilmu. Kuatah. Kira-kira lek wis koyo ngene niki waduh. Ulama gede niki, tapi disebutkan walam yantafi bi ilmihi. Tapi ini orang walaupun memiliki ilmu 80 peti, kitab 80 peti, tidak dapat manfaat dengan ilmunya. Kau nok manfaati. Karena yang penting itu manfaati saged dirasakno niki manfaat. Ini orang alime nemen sampai mengumpulkan 80 dari ilmu tapi tidak bermanfaat. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi di zaman tersebut. Apa kata Allah? Qul li jami', wahai Nabi, katakan kepada orang yang mengumpulkan ilmu. Apa kata-kata Allah? Sesungguhnya orang tersebut tidak akan bermanfaat ilmunya illa anta'mala bi thalathati asya, kecuali dia melakukan 3 perkara. Jadi dawuh Gusti Allah, orang tadi sulit untuk bermanfaat ilmunya kecuali melakukan 3 perkara. La tuhibbad dunya falaysat bidaril mu'minin, wa la tusahibis syaitan falaysa birafiqil mu'minin, wa la tu'di ahadan falaysa bihirfatil mu'minin. Enten bira Pak? 3. Nggih Bu? 3 niki insyaallah akan diterangkan. Kira-kira sih semangat nggih? Semangat napa ngantuk? Jenenge tok majelis PTT, pengajian tangi ojo ditambahi, pengajian tangi turu maneng ojo. Pengajian tangi alhamdulillah. Memang pengajian paling abot niki mantun subuh. Nggih napa mboten? Salat ae sing paling abot niku salat subuh. Pengajian sing paling abot pengajian mantun subuh. Apa maneng lek wis pengajian mantun subuh hadire senden tepak niku. Wis senden di pojok pisan, gak ketok karo kiai ini, tambah tepak maneng pisan. Jadi kiai ini gak ngok bantal pisan pisan. Tapi alhamdulillah semangat. Mugi-mugi Allah berikan hidayah. Amin Allahumma. Ada berapa tadi? 3 itu apa?
Semerapa ceritanya sampean? Bani Isra, napa omong Bani Israili? Tidak mendapatkan ilmu kecuali melakukan 3 perkara. Pertama, la tuhibbad dunya falaysat bidaril mu'minin. Katakan kepada orang yang alim itu, jangan cinta dengan dunia, karena dunia itu bukan tempatnya orang mukmin. Dunia niki Pak, duduk panggonane wong mukmin. Orang mukmin itu nanti akan mendapatkan kenikmatan yang paling dan paling mulia, paling nikmat kelak di surga. Urip di dunya ini disebutkan di dalam hadis Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunya niki Pak, penjarai tiang mukmin, surgane wong kafir. Urip di dunya subuh wis kudu salat, duwe sing halal dihisab, duwe sing haram diadab, kumpul-kumpul ngerasani tiang ya gak oleh, nyambut gawe ketemu sing haram ya gak oleh. Wake aturane koyok wong di penjara. Di penjara itu banyak aturannya. Sampean lihat penjara jam gini piket, jam gini semerap sampean bib ya tahu ngajar di penjara, duduk tahu melbu di penjara. Nggih. Karena dulu pernah rutinan di penjara Bangil. Biasanya jam 8. Jam 8 ben Kemis. Tahu siji dina rodok telat kula niki. Enak-enak kate ngajar jam 09.00 wis melbu, wong wis istirahat kabeh sing di penjara niki. Akhirnya ketemu sipirnya, anu Zat, agak telat. Iya tadi ini jam 9. Tadi sing wis istirahat di kamar iki digobraki kabeh karo sipire. Ayo ngaji. Tak anteni wisan di sebelah musola. Ayo kumpul, ustaz teko wisan. Ono sing bernakno karpet karo ngrasani, "Lah iya telat pisan ustaz iki." Wah. Gak apa-apa jenenge tok ngajar di penjara. Banyak aturan di penjara. Wong mukmin waktu di dunia seperti di penjara. Tapi wong kafir di dunia seperti surga. Ketemu adzan gak wajib sholat. Soge ya gak wajib zakat. Ketemu Ramadan ya gak wajib poso. Seperti surga bagi mereka. Tapi benjing diwalik kali Gusti Allah, yang namanya akhirat adalah surga kanggo wong mukmin. Pak, salat jamaah niku di dunya mboten di surga. Jenenge ngaji koyo ngeten iki ngantuk-ngantuk. Nggih kadang-kadang abot-abot di dunya. Pengajian di surga mboten enten. Salat tarawih di surga mboten enten, tadarusan di surga mboten enten. Sampai disebutkan di dalam satu hadis, ketika penduduk surga masuk surga, mereka dapat melihat Allah. Fakharru sujada, penduduk surga niku Pak, waktu di surga mereka sujud di hadapan Allah. Nggih Pak, Bu. Sing jenenge di dunya tiang niki lek sujute tambah dawa tambah api. Ini di surga Allah melihat hambanya sujud. Apa kata Allah? Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian. Fa innaha laysat bimaudhi'i sujudin. Surga ini bukan tempatnya sujud. Surga niki duduk panggonane salat jamaah. Surga niki duduk panggonane ngaji. Surga niki duduk panggonane sedekah. Surga niki duduk panggonane ibadah. Fa innaha mahallu jazain. Surga niki panggonane jaza dibales kali Gusti Allah. Sampean klesetan tok di surga gak apa-apa jenenge surga. Mangan tok sing wake di surga, makanan penduduk surga itu kalau dimakan satu kali kepingin tambah 2 kali itu lebih nikmat dibandingkan yang pertama. Sampean makan banyak di surga itu tidak jadi apa-apa.
cuma jadi keringet. Keringetnya penduduk surga lebih wangi dibandingkan minyak misik. Gak apa-apa, kasar-kasaran iki. Mangan turut tok di surga gak apa-apa. Tapi lek mangan turut tok di donya kaya napa? Si jawab sampean lho, duduk kula. Mangan turut tok di surga gak apa. Tapi lek mangan turut tok di donya kaya ono sing jawab kaya wedhus. Kaya napa malih? Sapi ono sing jawab. Mangan turut tok ndek donya kaya kebo. Pak, nggih Bu. Sing namine binatang itu walaupun makan banyak gak dihisab, gak apa-apa. Sehingga dikatakan di dalam biasa kalau Hadrabah Saudan qasidah dari Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, fafkir wa am'in wala takun kasaimah. Pikiran sing urip di dunia iki padha mikir, monggo mikir. Sing urip di dunia niki monggo mikir, wa am'in fin nadhar, sampean teliti napa dunya niki, wala takun kasaimah, jangan seperti binatang ternak. Di dunia niki Pak, sampean mangan sak sendok, benjing dihisap kelak di akhirat. Ojo maneng sak piring, sak sendok dihisap. Di dunia sampean diberikan nafas akan ditanya oleh Allah, waktu yang diberikan untuk apa? Monggo dipikir. Dawuni beliau, wala takun kasaimah, jangan seperti binatang ternak. Maaf, seandainya ono sapi sampean perhatikno 3 dino. Sapi niki sampean perhatikno 3 dino. Sapi isu-isu ngene mangan. Sampai maghrib turu. Mari ngono isu mangan maneng, ngombe, mangan turu gak apa-apa polane Tapi lek sampean perhatikno enten tiyang mangan turu jagongan. Mangan turu jagongan. Mangan turu jagongan niku kaya sing jawab sampean. Tapi lek alhamdulillah waktune sampean lihat tadi, masya Allah, beliau Ustadz Zainal ngajak kebaikan. Maghrib duduk sampai isya tok, sampai jam 8. Maghrib sampai jam 8. Lek isya jam 7 kurang seperempat berarti melebihi isya. Dijak ngaji Quran nggih. Bareng-bareng. Waktu maghrib itu waktu yang mulia. Wong biyen iki gak gelem lek wis urusan donya napa urusan kabeh lek wis ketemu maghrib. Dorong maghrib TV monggo dipateni. Sakniki kadang-kadang sing jenenge ngriyane tiyang mukmin iki napa maghrib bapak hapian, TV ne murup, boten semerap nang di, monggo maghrib dikumpulno. Apa katanya Ustaz Zainal tadi? Koyok wong biyen. Koyok wong biyen. Lho napa sakniki wong saiki gak padha? Wadah. Maghrib gak ketok maghrib wong biyen niku lek wis maghrib sepi di omah kabeh. Maca Yasin, Waqiah, Tabarok, Rotibul Haddad, ngenteni isya. Gak oleh anak metu lek wis maghrib iku. Maca wirid sampai isya jamaah, kate metu ana urusan mboten napa-napa. Niki waktu yang penting. Jadi yang namanya manusia itu di dunia wong mukmin koyo penjara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabi tersebut? La tuhibbad dunya, jangan cinta dengan dunia. Dunia ini bukan tempatnya orang mukmin. Nggih, Pak. Tiang niki kalau sudah terlalu cinta kepada dunia, sing diwedeni iki lali akhirati. Menungso niki kudu eling, dunia niki sifatnya sementara. Manusia ini harus tahu dunia ini sifatnya sementara. Kadang-kadang enten tiang cuma hanya nututi di dunia 60 tahun. Atau mungkin enten tiang 70 tahun. Sing penting napa? Ya antara tahunan. Jenenge dunia niki Pak serba kurang. Gak ono sing sempurna. Menungso sampean lihat, kalau masih umur 20 tahun, waduh. Mangan iki gak ono pantangane. Oh enak kabeh, tapi di dunia niki sifatnya kurang.
umur 30, umur 40 wis akeh pantangani. Nggih napa mboten? Apa maning umur 50 mangan ana santen-santen wedi napa? Lho wis ngerti. Mangan blinjo wedi napa? Waduh, akeh pantangan maning pantang dunya. Wala mamnuah, tapi lek di surga gak ono pantangani. Di surga Pak, Bu, sampean mangan blinjo sak keranjang mboten napa-napa. Ndak ada pantangan. Di mana? Di surga. Tapi kadang-kadang menungso niki lali akhirate karena napa? Sangat cintanya kepada dunia. Kanjeng Nabi wis wanti-wanti. Napa Kanjeng Nabi dawuhken di dalam hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala kesalahan. Sampean lihat, nggih, sampean buka koran, sampean delok TV, kadang-kadang yang namanya kejahatan atau yang namanya ribut atau yang namanya segalanya itu dari pangkal cinta dunia. Enten tiyang ribut urusan dunia, ribut urusan jabatan atau mungkin urusan duniawi. Dunia sangat yang namanya membuat seseorang sampai lali akhirat. Mungkin pernah dikisahkan Nabi Isa, singkat nggih. Nabi Isa alaihi salam itu pernah enak-enak jalan. Beliau dengan temannya satu. Berarti karo Nabi Isa pinten? Dua. Waktu berdua itu dengan temannya makan. Waktu itu ada 3 roti. Siji, loro, telu. Wonge mek pinten? Kali. Waktu dimakan sijine gak ono sing mangan, ancen wonge mek loro. Nabi Isa ngambil minum, jenenge roti sing siji niki dipangan koncoe Nabi Isa. Dipangan. Nabi Isa balik, takon Nabi Isa, siapa yang makan roti satu ini? Mboten semerap kula. Wah, wis gak ngaku. Gak Akhirnya Nabi Isa agak maksa sampai yang namanya setelah makanan itu dijadikan satu gumi biidnillah. Itu makanan hewan yang sudah dimakan jadi kembali hidup. Tiang niki kaget, ya Allah, urip maning. Begitu kaget Nabi Isa mengatakan, saya mau tanya, dengan zat yang menjadikan ini hidup, sopo sing njukuk roti ki mang? Gak ngaku sian. Waduh. Akhirnya Nabi Isa agak sedikit marah. Tidak cukup itu, apa? Nabi Isa jalan di atas sungai tidak tenggelam. Heran iki tiyang. Ya Allah rek, melaku dek dukure sungai tidak tenggelam. Nabi Isa setelah itu tanya, aku kate takon, sopo sing jukuk roti ki mang? Gak ngaku maneng. Wisa. Kaya wong saiki gak ngaku mari ngentit biasa. Nggih, ana wong ngentitan teko wonge. Ono insyaallah, alhamdulillah. Ndak ngaku lagi. Akhirnya Nabi Isa sedikit marah, sampean semerap jenenge wedi niki dikumpulkan. Tanah ini dikumpulkan sampai jadi satu tumpukan, dipegang sama Nabi Isa. Tanah satu tumpukan tadi, apa yang dilakukan Nabi Isa? Nabi Isa meminta untuk jadi emas kabeh. Wih. Wakhire koncone iki heran, dadi emas rek. Dibagi 3 sama Nabi Isa. Siji, loro, telu. Jadi Nabi Isa, siji iki gayaku, sijine gawe sampean, sijine gawe sing mangan roti ku lho. Sijine gawe mangan sapa? Koncone jawab, kula sing mangan. Wah. Akhirnya ditinggal semua oleh Nabi Isa. Ditinggal kabeh. Wong iki sijen, wah wenake rek. Atu ijen. Begitu atu ijen teko koncoe loro. 2 orang. Jadi sing koncoe loro gak iso bagi 3. Gak iso harus dibagi 3. Mikir, waduh kudu dibagi 3. Ya wis siji loro telu. Sing loro yang 2 itu ngomong, diberitahu sama yang 1.
Iki ojo dibagi sik, mangan sik ayo, padha luwe kabeh. Ya wis, sampean wong loro berangkat ndolek panganan, aku ngenteni ndek kene. Mari mangan, monggo dibagi bareng. Sing loro berangkat ngomong nang sijine, iki lek dibagi loro, luwe akeh bagiane. Bagaimana kalau sampai ini orang dibunuh? Biar kita bagi dua. Jari sing sijine, iki lek tak bagi telu, titik bagianku. Ngene wis, mulai tak racun. Wisa, begitu loro nggawa napa? Sego bungkusan. Kaono zaman Nabi Isa sego bungkusan. Bawa makanan sampai tanpa sepengetahuan yang dua, panganan ini ku dikei racun sing loro. Begitu wong loro niki ketemu sing siji, wisa dipateni saiki ya. Dipateni koncone sing pertama, koncone Nabi Isa. Meninggal dunia, darah di sebelahnya tumpukan emas. Wong loro niki ngomong ngene ae enak. Napa enake? Iso dibagi loro. Wis dorong bagi luwe iki mangan sik ae. Mangan gak ngerti lek ana racune. Begitu mangan geleang-geleang mati sebelai emas. Dadi emas satu tumpukan wong telu niki mati kabeh. Karena napa? Nabi Isa beberapa hari lagi lewat, ditemukan koncone biyen iki. Mati di sebelahnya tumpukan emas bersama temannya. Apa kata Nabi Isa? Hadhihi dunya, niki dunya. Ini dunya, fahdharuha, hati-hati. Hati-hati dunya. Paling enak urip niki mikiri akhirat, Pak. Ya napa salat duhai, ya napa salat fajri, ya napa bacaan Al-Qur'ani. Alhamdulillah ada pembangunan, titip kanggo akhirat. Titip kanggo akhirat. Sing sampean titipno niku benjing sing sampean saged lihat kelak di akhirat. Tapi yang dimakan itu tidak akan dilihat, cuma jadi hisab. Sehingga sering kita dengar menungso niki lek wis mati atau manusia itu memiliki 3 teman. Ada teman yang menemani dia di waktu sakaratul maut, kate mati. Siapa? Ahluhu, maluhu, maaf, hartanya. Menungso niki Pak, duwe harta cukup sampai sakaratul maut. Ketika meninggal dunia, bukan hartanya dia, sah secara syariat maupun negara. Menungso niki Pak, lek wis mati niku sah bukan dunianya dia. Contoh, ada orang mati meninggalkan uang 1 miliar, sing nyambut gawe awake, sing kesel awake. Begitu mati sah miliknya ahli waris. Seumpama ahli waris ini, seumpama ono wong mati ya apa iki tahlilan nganggo duwe bapak nggih, nganggo duwe ibu, sijine gak gelem, dia berhak tidak mau. Kenapa? Karena miliknya dia, untuk haknya dia. Contoh, anaknya 5, seumpama dibagi 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta lanang kabeh seumpama. Sijine wara bagianku ojo digawe tahlil, tak gayaku. Berhak dia. Loh, iki lah duwe, duduk duwemu, iki duwe bapak. Ini kan uangnya ibu. Biyen duwe ibu, biyen duwe bapak, sakniki sudah sah miliknya ahli waris. Sing mati tidak berhak. Padahal sing keringetan ya sing mati. Niku sing diarani dunya, sampai mati tok. Nggih, sampai mati tok. Ada teman yang menemani menungso niki sampai apa? Sampai di kuburan. Siapa? Yaitu keluarganya. Keluarga, Pak. Jenenge keluarga niku lek seumpama enten tiyang sing loro di rumah sakit dinteni. Wis mari ngeten napa? Waktu loro sabar, telaten. Tapi begitu meninggal dunia diadusi, dikafani, dikubur, keluargane mule napa nginep di kuburan? Hah? Mule napa nginep? Mule kabeh. Walaupun nangis gerak-geru, nangis, sore yo mule. Walaupun kadang-kadang cerak-cerak, ibu. Begitu mari dikubur talqin tahlil yo mule tibae.
ini ternyata adalah teman sing sampai kuburan to. Tapi dawuhne Kanjeng Nabi ana teman sing nomor 3 niki teman sing tepaki. Duduk waktu sakarat tok, duduk waktu di kuburan, sampai melbu kuburan ini teman melok sampean. Sampai di sirot teman ini mengikut sampean. Sampai di mahsyar teman ini mengikut sampean. Apa teman sejati itu? Amaluhu amalani. Sampean sholat jamaah, sampean sodakoh, sampean ngelakoni kebagusan, itu yang akan menemani sampean. Loh, niki pahala sholatku. Loh niki pahala sodakuhku. Bisa dilihat waktu di mizan. Bapak ibu anak dulure gak ketok di endi. Tapi yang dilihat amalannya. Alhamdulillah. Lek dadi tiang sing mukmin sing seneng amal waktu urip di dunya. Niki nomor pinten? Nomor 3 nggih. Tapi tadi dikatakan berapa? 1, jangan cinta dunia. Iki sih pertama niki nggih. Nah, singkat nggih. Nomor pertama apa? Jangan cinta dunia. Sesungguhnya dunia bukan tempatnya orang. Nomor 2, wala tusahibis syaiton. Jangan dekat dengan syaiton. Falaisa birafiqil mu'minin. Setan itu bukan temannya orang mukmin. Bayang nggih, wong alim dikandani kali Gusti Allah, ojo cedek karo syaiton. Enten sing tanggelet, apakah orang alim itu bisa kena tipu daya syaiton? Waliyadzubillah bisa. Bar sesos sampai mati meninggal dalam keadaan seperti itu, meninggal dalam keadaan tidak iman, walaupun muridnya kuwata karena tipu daya syaiton. Syaiton ini bahaya. Syaiton ini akan menemani menungso terus. Mulai mari turu sampai kati turu, setan iki terus. Enten sing tanggelet, beb. Ada yang tanya sama Syekh, wahai Syekh, apakah syaiton itu tidur? Napa jawabannya? Launa masyaiton lastarohna. Lek setan itu tidur, kita bisa istirahat. Setan itu tidak istirahat, setan tidak tidur. Terus apa kerjaannya setan? Setan iki Pak, proyeknya mek siji. Proyeknya setan mek siji napa? Membuat manusia masuk neraka. Enten tiang kadang-kadang abot hadir pengajian karena napa? Karena enten tiang kadang-kadang kate sedekah moro abot saabot-abote karena napa? Sik kula bari tanglet tahu napa mboten sampean? Kate sedekah moro-moro rada mikir. Tahu napa mboten? Bendina beb, ngeten. Orang itu disebutkan kalau sudah sedekah dia telah menutup 70 nasihatnya setan. Dia telah menutup 70 cangkeme setan. Kalau sudah sedekah, sampean coba lihat. Enten tiang kadang-kadang duwe niat kate sedekah. Wis, kula nyumbang 1 juta. Niate niki. Mari ngeten napa? Setengah jam. Koyoke kakean 1 juta niki. Ojo wis 500.000 wae. Ngeten mudhun. Ditunda maneng meneh. Ojo wis 300 lho insyaallah cukup. Oh ini. Mari 300 mudhun maneng. 100 niku cukup. Akhirnya terakhir 50 barokah insyaallah ngono tok wisan. Kenapa? Turun. Kadang-kadang Pak, nggih. Tiang niki sing lanang seneng sedekah, sing wedok gak seneng sedekah. Kadang-kadang sing wedok seneng sedekah, sing lanang gak seneng sedekah. Disebutkan di satu kitab ada cerita enten tiang krungu ceramah nih siji syekh langsung mlebu nang utek. Langsung kepingin diamalno. Ceramahnya itu di masjid. Syekhnya mengatakan barang siapa, jari ini syekhnya di masjid, yang bersedekah maka dia telah menutup 70 mulutnya setan. Barang siapa yang sedekah walaupun berat dia telah menutup 70 mulutnya setan. Tiang niki enak-enak krungu ceramah koyo ngeten mlebu langsung muli. Muli nang omane njokok barang kate disedekahno, ketemu gandum koyo sakniki beras. Beras setengah sak niku digowo. Digowo dipikul kate disedekahkan. Kenapa? Karena dia ingin menutup 70 omongan setan. Diangkat. Begitu kate diangkat tutuk lawang ketemu bojone ibuke.
Lho mas, kate kon go nang di beras iki. Kate tak sedekahken. Lho, jarine istrine, "Yo ojo Mas. Lah terus kene gawe apa iki berase?" "Ojo, saya mau sedekahken." Diangkat, totok ngarep dicekel karo ibuke beras niki. Eret-eretan karo bojone. "Ojo, lah terus gawe kene kok sarapan terus." Sampai logor gak sida sedekah. Logor gak sida. Akhirnya putus asa niki tiyang, wis gak sida sedekah, berangkat nang masjid maning. Ketika sampai di masjid ditakoni karo syekhnya gurunya. "Loh, sampai niki napa? Enak-enak kula ceramah moro metu saiki wis balik." "Enggih Syekh, kula niki sampean ceramah mlebu nang utek. Sampean niki ndawuh sinten tiyang sedekah, dia sudah menutup 70 mulutnya setan. Kula niki wis nggo beras, wis tak tutup 70 setan, kari ibuke setan tok durung niki." Niki macam-macam jenenge sedekah niki. Itu yang namanya syaiton. Sampean tingali abote setan lek kate pengajian, kadang-kadang apa malih lek pengajiane tangi, waduh abot. Enak-enak kate pengajian biasa dihitung. Ngaji mboten, ngaji mboten, ngaji mboten, ngaji mboten, ngaji ngono lek dihitung. Tapi lek mboten iki dari setan. Sampai ada yang mengatakan ketika males kudu ngerti tangi wengi iki ya, bangun. Kok abot ya? Iki setan iki. Wong biyen niku lah enak. Kadang-kadang guru ngaji gepuk. "Buak, aduh loro Ustaz." Jari setan, "Aku gak gepuk sampean, gepuk setani." Ngono. Supaya apa? Supaya juga takut, terbiasa ini. Karena setan itu nyata Allah sebutkan fattakhiduhu adua, jadikan musuh. Si aku kate takon, dek pengajian koyo ngeten. Setan iki enten apa mboten? Wah, kadang-kadang sing gareng ngantuk. Contoh niki nggih. Pengajian ngantuk. Ngene tok pisan. Ngene tok. Begitu pengajian buyar ngombe kopi, tangi sampai jam 12. Ana apa enggak koyo ngene iki? Teko wonge. Waduh. Nggih. Jadi sing diarani setan itu jatuh apalagi subuh. Yang nomor 3, wis aja suwi-suwi. Nggih. Pertama itu apa? Jangan cinta dunia, dunia itu bukan tempatnya orang. Yang nomor 2, jangan dekat dengan syaitan. Syaitan itu bukan temennya orang mukmin. Duduk koncone wong mukmin. Koncoan niki Pak, nggih, karo tiyang sing seneng ngaji. Alhamdulillah. Koncoan niki karo tiyang sing seneng jamaah. Polane sing jenenge maaf nggih, setan niki enten kali. Enten setan gak ketok, ono maning setan sing ngerti ya sampean? Setan sing gak ketok niku gak ketok. Gak ketok memang. Tiang niki kate ibadah moro abot, setan ini gak ketok. Tapi nanti di akhirat Allah balik menungso niki saged delok syaitan. Sehingga orang-orang yang di neraka itu melihat wajahnya syaitan duduk di atas singgasana, ngamuk kabeh sing di neraka. Demo kabeh ngamuk ngilokno setan. Apa yang dikatakan penduduk neraka? Antalladzi adaltana anil haq. Hei setan, gara-gara sampean sampai saya bisa di neraka, sampai saya tidak masuk surga. Enten sing ngomong koyok ngeten wal iyadzubillah. Jari setan opo kok gelem kon. Ngono tok. Iku setan sing gak ke. Ono maneng setan sing ketok. Kate ngaji moro-moro dijak napa? Wis ojo ngaji, wis ngaji tok ae. Atau mungkin kate ngeten, nah iki setan sing ketok. Bahaya ndi, Pak, Bu? Setan sing ketok napa mboten ketok? Hah? Padha bahaya wis, nggih. Harus hati-hati. Sampean niki, Pak, kula lan panjenengan lek ndolek kanca kudu hati-hati. Karena apa? Manusia itu dari temennya. Lek kumpulane wong sing api, sehingga sering kula lan panjenengan iki semerap wong kang soleh, kumpulo karo tiyang sing soleh, kumpul karo tiyang sing seneng jamaah, kumpul karo tiyang sing tidak seneng ngerasani. Kadang-kadang niki nggih gak kepingin ngerasani tapi koncone ngejak ngerasani terus, akhirnya melok. Atau mungkin koncone kumpul
Kadang-kadang sing jenenge kumpul niku sakniki offline karo on media sosial. Kumpule karo di media tiang-tiang sing seneng memfitnah, menghujat, akhirnya kumpul bisa. Tapi kalau seandainya dicari, oh alhamdulillah rek online nopo ngaji kula melok. Alhamdulillah rek dzikir kula melok. Oh alhamdulillah enten manfaate sampean cekel nopo male zaman koyok ngeten dolek kumpulan niki sing api. Kumpulan sing garai adem, kumpulan sing saged kula lan panjenengan nambah ibadah. Karena nopo nyata. Nyatane nopo enten tiang kadang-kadang istiqomah moro menggok karena nopo kumpulane. Biyen api seneng para guru, seneng majelis ilmu. Sakniki kok seje niku tiang. Ternyata nopo gak ono sebabe kecuali kumpulane. Jogon kumpulane sampean. Ojo sampai kumpul kali tiang sing ado karo ibadah. Nomor 3, apa kata Allah kepada orang alim tersebut? Wala tu'di ahadan, jangan sampean mengganggu seseorang. Wong alim, jangan mengganggu seseorang. Falaisa bihirfatil mu'minin, mengganggu seseorang itu bukan pekerjaannya orang mukmin. Dadi tiyang niki ojo sampai ganggu menungso. Ahadan, walaupun siapapun, muslim, kafir, yang lainnya, jangan diganggu. Ganggu niki duduk pekerjaane wong mukmin. Wong mukmin niki seneng napa? Seneng membantu. Lek ganggu ojo. Intine napa? Lek mboten saged bantu ojo ganggu. Nggih napa mboten? Lek mboten saged nyenengno ojo nyusahno. Oh kula mboten saged nyenengno tiyang, ojo nyusahno. Tiyang niki Pak duwe kaca. Kacane tiyang nang tiyang niki napa? Awake. Dikatakan bahwasannya di dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi au kama qol. Tidak sempurna iman seseorang kecuali dia mencintai untuk saudaranya muslim seperti dia mencintai untuk dirinya. Lek wis kanggo awake gak gelem ojo dikekno wong liya. Enten tiyang gak gelem caci tapi nyaci menungso. Enten tiyang gak gelem dirasani tapi ngrasani menungso. Enten tiyang gak gelem diganggu tapi ganggu menungso. Jangan, contoh niki nggih, sampean kate ngetik. Sampean kate ngetik seumpama ngilokno tiyang. Ojo wis aku lek dingenekno gak gelem. Ya ojo gak mari wis. Orang itu dipikir awake. Sampai ada satu sahabat datang kepada Nabi pamitan kate zina waliyadzubillah. Ya opo iki? Tiyang niki Pak, lek pamitan nang kiai nang ustaz biasa lek kate umroh nggih napa mboten? Kate haji pamitan, kate lunga ziarah pamitan. Niki enten siji sahabat pamitan kate napa zina. Apa kata tadi? I'dan li fi zina. Ya Rasulullah, sampean izini kula kate zina. Sahabat niku kudu ngamuk. Lho ya apa sih iki? Wong zina kaya ngeten iki pamitane nang Kanjeng Nabi. Umpama enten siji ustaz dipamiti tiyang, "Yai, monggo nggih, kula mantun ngeten iki kate zina, kate berangkat nang ndukur." Ya ngawur iki. Tapi ini orang ngomong kepada Nabi, sahabat iki kudu maju ae. Ojo. Jadi Nabi napa? Udnu minni, cedhek sampean nang aku. Deket to. Cedhek niki tiyang. Begitu cedhek dikasih pengertian. Nah, bini ki memberikan pengertian. Jeje kalau saat niki cedhek kon, tak kampleng gini kon akhirnya. Ngomong sing tepak apa enggak. Tapi orang ini begitu dekat. Apa kata Nabi? Saya mau tanya. Seumpama dulur wedoke sampean dizinai gelem? Yo gak gelem. Seumpama ibuke sampean dizinai gelem? Yo gak gelem. Seumpama putrinya sampean dizinai gelem? Yo gak gelem.
jadilah orang yang senang untuk saudaramu seperti senang untuk dirimu. Jadilah orang yang benci untuk saudaramu seperti benci untuk dirimu. Moro mlebu nang utek engge ya. Lo enggak gelem nang awake kate ditimpahkan ke orang lain. Langsung ngomong niki tiyang. Ya Rasulullah, doakan saya gak seneng wong wedok. Lho ngeten dari jaluke. Ya Rasulullah, doakan saya benci gak seneng wong wedok. Wah akhire napa? Didoakan Allahumma baghid ilaihi an-nisa. Ya Allah bencikan orang ini kepada perempuan, gak senengken. Wah akhire bingung gak seneng wedok. Wah akhire kepingin apa? Tamasya ngelencer. Ya Rasulullah, saya mau jalan-jalan, saya mau jalan-jalan tamasya. Napa dawuhe Kanjeng Nabi, inna siyahatal muslim al jihad fi sabilillah au kama qol. Jalan-jalannya orang mukmin itu jihad di jalan Allah. Ganggu wong mukmin tidak boleh. Kanjeng Nabi niki Masya Allah, kalau diganggu diem, tidak pernah mengganggu sama sekali. Sampean semerap enten siji imam saking gak kepingin ganggu niki kelas berat niki akhlaki. Rumahnya itu banyak tikus. Banyak apa? Banyak tikus. Ketika banyak tikus ono siji sing nasehati. Jarine koncone ngingu kucing. Karena kucing itu biasanya mengusir tikus. Oh ya tepak rek, kate tak ingu kucing. Terus mikir awake. Mikir nopo? Iya rek. Lek aku ngingu kucing, tikus iki melayu. Tapi lek melayu nang tonggoku, iki tikus sano. Wong aku lho gak gelem omaku kelebon tikus, terus aku kate tak dekek nang omahe tonggoku. Gak sida wis, gak sida ngingu kucing. Masya Allah. Saiki lak siji. Omahe tonggo akeh tisu kuapok ah. Wis salah ya, ngono tok pisan. Mereka tidak mau mengganggu. Ganggu urusan apa? Tapi zaman sekarang niki kadang-kadang para hadirin siji karo siji niki kurang yang namanya perhatian. Yang ada kadang-kadang gangguan. Kaum muslimin akhir zaman kadang-kadang duduk saling membantu, saling mencaci, saling ngilokno, saling ini yang membuat resahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo ganggu orang mukmin. Kenapa? Falaisa bihirfatil mu'minin, kata Allah kepada Nabi tersebut. Ganggu itu bukan pekerjaannya wong mukmin. Wong mukmin ini gak seneng gangguan, gak seneng ganggu. Kalau diganggu untuk urusan pribadinya menang, dilokno menang, gak bales. Ya napa Kanjeng Nabi? Sampean semerap Kanjeng Nabi gak kuat lek kula mbek panjenengan. Enak-enak melaku Kanjeng Nabi melampani nggih. Sorban ini seperti sini, moro ditarik sampai mundur Kanjeng Nabi. Yo gak dibales. Enak-enak melaku diberikan duri-duri di bawah. Yo gak bales. Tapi ada sejarah lah. Kanjeng Nabi ayo wis digeruduk kaya omah iki wis. Ayo iki boten. Tidak senang untuk mengganggu orang mukmin. Kunu ibadallahi ikhwana. Dadiyo orang mukmin yang saling bersaudara. Karena napa para hadirin, sing jenenge ganggu wong mukmin zaman sakniki kadang-kadang ganggu offline dan juga online, macam-macam. Dipertanggungjawabkan ketika disampaikan. Jadi orang mukmin itu yang senang mendamaikan orang mukmin satu dengan yang lainnya. Ojo seneng lek ndelok tiang tukaran. Kanjeng Nabi niku paling gak seneng ndelok tiang tukaran. Modun nang Madinah ada dua kaum Aus wal Khazraj, tukaran tok turun menurun didamaikan oleh Nabi. Jadi kula mbek panjenengan iki lek wis ndelok tiang sing tukaran sing paling apik didamaikan, ojo tambah dikompori. Karena akhir zaman itu akan dipecah-pecah orang mukmin. Siji karo sijine, siji karo sijine, siji karo sijine. Sing apik lek wis kaya ngeten iki sampai ndelok tiang sing seneng mendamaikan orang yang bertikai. Sing seneng ngakorno wong sing gak wawu niki tiang sing apik. Tapi lek sing ketemu wal iyadu billah tiang sing seneng mengadu domba. Tiang sing seneng ngompori.
tiang sing seneng manasi sampean adoi. Karena napa? Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannah qattatun, tidak masuk surga orang yang kerjaannya suka ngadu domba. Sehingga alhamdulillah mugi-mugi insyaallah kaum mukminin tambah bersatu. Allah hilangkan fitnah zahir dan batin. Allah jadikan termasuk ikhwan ibadillah, saudara hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi insyaallah berkat hadirnya kita di dalam majlis yang mulia pada pagi hari ini, Allah anugerahkan kita barokah, manfaat dari sahibul hal. Mudah-mudahan dapat manfaat ilmunya. Ilmu nikulolan panjenengan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat. Mugi-mugi diparingi semangat terus hadir majelis ilmu untuk juga berdakwah, semangat untuk tagarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lan mugi-mugi didadosaken tiang sing selamat dunya akhirat. Fitnah dunya, berapa banyak manusia kadang-kadang lupa akan akhirat. Kayak dia itu hidup di dunia selamanya, tidak melihat umur, boten delok kesehatan, koyok-koyok urip niki sak lawasit. Padahal kehidupan dunia ada batasnya. Ketika itu in qata'a amaluh, putus amalannya seseorang. Tapi ya Allah, mugi-mugi kula lan panjenengan didadosaken tiyang sing selamat dunya akhirat. Sisa umur kita mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk mengisinya dengan ibadah, sregep sholat jamaah, sregep baca Quran, sregep hadir majelis ilmu, mengisi waktu dengan ibadah. Mudah-mudahan diparingi rezeki sing barokah, sing kuwata saged lunga haji umroh ziarah Kanjeng Nabi. Rezeki yang tidak diadab dengan rezeki tersebut, rezeki yang dapat membuat kita tambah taat kepada Allah. Mugi-mugi anak kula lan panjenengan dijadikan anak yang salihin salihat. Mudah-mudahan al-maghfurlah Kiai Haji Munif bin Abdul Karim dan juga Kiai Haji Khazin Saleh, Allah tinggikan derajatnya. Allah subhanahu wa ta'ala terus berikan manfaat. Mudah-mudahan majlis Al-Fiqhiyah PTT Allah jadikan majlis istiqomah. Allah berikan ilmu yang manfaat. Allah kuatkan yang hadir mendapatkan manfaat untuk desa, khususnya Nganglang. Mugi-mugi insyaallah iman kula lan panjenengan ditetapkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki mungkin saking kula, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa ja'al wa usid sawaba ma qara'na minal Qur'an wa ma halana wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin hadiyatan wa silah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah li hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani wa abai minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama usulibin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan li Ruh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa li jami' arwahi man istama'na bi sababihim. Nah khususan li ruhi Kiai Haji Munib bin Abdul Karim wa khususan li ruhi Kiai Haji Khazin Saleh wa masyayikhihim wa auladihim wa dzurriyyatihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami' arwahil marhumin wal marhumat alladzina qad dzakarnahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum
Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa jafil ardu an jambayhim wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma qihi min adabil qabri wa qihi min adabin nar. Allahumma ya Allah Dulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a halalan thayyiba. Waj'al ya Allah hadhil majalis daimatan naf'i wal manfa'ah wa daimatar ridha wal barakah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hakadha minni akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.